Thibitari nene ya Kenyatta ikoretwe ikimurikwo na ndurumeni cia ikuhi kurumirira riboti iria kuratuika kwina ciiko cia kunyitana kia hinya atumia aria maratanahirwo na ciana undu umwe na imaramari gutabania ciiko cia wici. Undu uria utumite Mbondi iria irugamiriire thibitari ino kugia na ritana kuri aria magikorwo mahahamitwo kana kunyamario kwiyumiria. Kuringana na riboti iria irekereirio ni Mbondi iyo kuri nyumba cia mohoro ni ugite nitwete na njira ndikiru mateta ma kunyitwo kia hinya na ciiko cia wici thini wa thibitari ino. Nitunyitete mbaru arugamiriri a thibitari ino gutabania uthuthuria wa thini undu umwe na gukuruhania ruhonge rwa gwika uthuthuria gutabania na gutiriha riboti ya muthia na gutacukia makinya maria magiriire. Nituritie uria wothe ungikorwo agumeirwo na njira o yothe akorwo akiyumiria na gutwera mateta make kuri Mbondi ino kana honge o ciothe cia uthuthuria. Mbondi ino ni yugite ugitiri ni ukugacirithio makiria thibitari-ini ino kuria mekuongerera maofitha a ugitiri. Kuhana uguo mwaria wa borithi Charles Owino akiaraniria na ahuraniri ihoto cia atumia aria mekururunganite guku Nairobi makimenereria ciiko icio ni amoririe makorwo makiruta atumia kumenya ihoto ciao undu umwe na kwaga guthararia uthuthuria. Ile kitu ningependa kusema ni kwamba institutions kama hizi zenu tungeomba mzidi kusensitize wa mama kwa zile rights zao. Ndipo sisi kama idara ya polisi ikiwa kuna malalamishi kwamba mtu amebakwa iwe tunapata usaidizi tunapata ushahidi ya kutosha ndipo itusaidie. Kuna mambo mingi kwa offenses kama hizi za rape. Mingi ni forensic kwa sababu mtu anaweza kuwa amefanya hivyo lakini itabidi tupate ushahidi ndipo tuweze kumshtaki. Owino ni ugite no marathi na mbere na kwamukira riboti o yothe igimainie na maundu maria meyumiritie thibitari-ini ya Kenyatta. Tusaidie si kuleta petition pekee yake lakini pia sensitize na kuzungumza na wamama wajue kwamba kibakwa unapeana report immediately. Kibakwa sioge vie kwa daktari tuweze kufanya swab na kuweza kupata evidence. Atumia acio aria mekururunganite ni moritie uthuthuria wa kinyi ukorwo gwikika na ihenya ta uria kwahoteka niguo kuona aria mekunyitikana na mahitia o mothe ni matacukirio makinya ma kiwatho. We've known of the injustices going on at Kenyatta National Hospital. Therefore, this is an opportune time to ensure that the duty bearers take charge and take responsibilities for those heinous crimes and acts going on. Dhuluma iko mingi sana kwa wamama. Kwa sababu hii mambo za cases za raping case ni mingi. Iko mingi hata iko kotini. Kuna zingine imewekwa tu mawe. Lakini iko mingi. Kwa hivyo inafaa wamama wenyewe waamuke wasilale. Kuhana uguo Mbondi ya thibitari ino nititirithitie kuga matigukorwo makiumbura kana kwanika uria wothe ugukorwo akiheana wuira wake. Ngiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Wanjiku wa Waweru.